murakaza neza aho bigira ikorana uhanga. Mwalimu ni teacher David, kora subscribe tuje tubana mu masomo. Murakaza neza aho bigira ikorana uhanga. Mwalimu ni teacher David, kora subscribe tuje tubana. Bakunzi ba channel ya Teacher David TV Rwanda, ngiye kubaha ikaze, mwiyumve mwikaze. Mbahaye ikaze rwose, murakaza neza kuri channel aho gira ikoranabuhanga, aho bigira ibintu byose byananiranye kuri telefone, aho bigira utuntu tw'ubwenge, aho bigira utuntu dushya. Hari video nyinshi twagiye dukora, twakoze video y'ukuntu wahagarika abantu bagutaginga kuri profile picture yawe kuri Facebook, ugasanga hari ibi video by'urukozasoni bashyize kuri profile picture yawe cyangwa se kuri poste zawe, kwa kundi ukanda ku gafoto then ugasanga bashyize ibishusho by'urukozasoni kuri Facebook yawe. Ibyo bintu twakoze video y'ukuntu wabihagarika. Abatarayireba mukande kuri iyo channel, mujye muri video zacu zose, irimo rwose video yo guhagarika biriya bifoto bibi, video yo guhagarika biriya video bibi n'abandi bantu bagutagingaho ibintu udashaka. Byose ibyo twabikozeho. Bakunzi banjye rero, bakunzi bacu, bakunzi bakadasohoka, uyu munsi nakuzaniye VPN. Iyi VPN ntabwo iraba popular, iyi VPN ni nshya, niko nabivuga, kuko ntabwo iraba popular. Iyi VPN itanga megabyte z'ubuntu. Iyi VPN isa nkaho ije gusimbura VPN yitwa Hatano Plus. Ndumva abantu twakoresheje Hatano Plus, ndumva muzi ukuntu yakoraga. Ino VPN ngiye kuguhereza ntabwo isaba file. Ino VPN ngiye kuguhereza ntabwo ikenera ubundi buhanga buhanitse. Ino VPN iroroshye kuyikoresha, ino VPN iroroshye cyane, ntabwo ikenera ubundi buhanga buhanitse. Guys, nizere ko wakoze subscribe. Wowe utarakora subscribe, waba waracikanwe n'ibintu byinshi, kuri telefone. Tumaze uploadinga video zigeze muri 6. Iyi ngiyi ni ya 7. Guys, izo video zose 6 utarareba zirimo utuntu tw'ubwenge. Niba waracikanwe, please kora subscribe, tujye tubana mu biganiro byose, kuko intego yacu ni ukubagezaho ibintu by'ubwenge. Wowe wategereje ukageza kuri uyu munota, nuko wari ushaka iyo VPN, nuko ufite ishyaka n'inyota byo kumenya ngo ese iyo VPN ni iyihe. Wowe urareba iyi video kugeza ku iherezo, uraba ufite ubushobozi bwo gukoresha megabyte z'ubuntu, utiriwe urajya kuba agent ngo ugure megabyte. Guys, wowe wageze kuri uyu munota, ufite ishyaka n'inyota byo kumenya iyo VPN, twagiye nkurikira ngwereke twikorera utuntu twacu. Iyo VPN rero ni iyi. Iyo VPN wowe ni ukuvuga ngo urajya muri Play Store, nurangiza udownloading ino VPN. Iyi ngiyi ndi kukwereka, iyi ngiyi rwose, iyi VPN aba ari ugenda udownloading iyi VPN. Iyo ngiyo iyi ngiyi aba ari ugenda udownloading. Ni ukuvuga ngo iyi VPN yitwa EC5. Murayibona izina ryayo, yitwa EC5 Pro. Murayibona namwe, murayibona izina ryayo, murayibona abavandimwe, murabona ko n'ikirangantego cyayo murakibona neza. Please ujye muri Play Store witonde neza, harimo nyinshi pe zitwa guki.
ariko ujye muri Play Store ushake VPN ifite ikirangantego kimeze gutya. Murabona izina ryayo, ndakeka ko nta muntu utari kubona izina ryayo, n'ikirangantego cyayo murakibona. Abafite iPhone ni App Store, abafite Android nk'indi gukoresha barajya muri Play Store yabo, bandikemo ijambo muri search engine isi 5 Pro, barahita babahereza ino VPN. Iyi VPN rero turacyari muri trial kuri MTN, gusa nawe uze kugerageza kuko na MTN Rwanda irimo, nayo irimo ndaza kuyibereka. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye gukora, mugiye kureba ko nta mayinite mfite kuri Airtel. Airtel tugiye kureba ko nta mayinite ngize ute mfiteho. 131 then twemeze kuki kuri Airtel. Kuri Airtel murabona ko ni 00, ndakeka muri kubibona mwese ni 00. Ubu rero ngiye gufungura ngiye gufungura network kuri Airtel. Airtel mwabonye ko ari simukadi ya kangahe? Ya kabiri. Guys, wowe uracikiriza ino video hagati, ni wowe urandika muri comment ngo byanze. Nuyireba ukageza ku iherezo, uraba ufite ubushobozi bwo gukoresha megabyte Zubuntu. Nuyireba ukayigeza mu gice, ni wowe urandika muri comment, uraza uri kuvuga ngo byanze. Guys, tujye tureba na video tuyirangize, nibwo umenya ibintu byose, nibwo umenya iherezo ry'ibintu. Mwabonye ko kuri Airtel ari iki mfiteho 0, nta mayinite mfite. Murabona ko simukadi ya kabiri ari Airtel Tigo, niyo ngiye gufunguraho network. Ndazifunguye. Guys, tureba ni video kugera ku iherezo ryayo. Guys, wihangana uyirebe, nagusabye uyirebe, utaza kwandika muri comment ngo byanze. Wowe utarakora subscribe wacitswe ibintu byinshi, kora subscribe. Subscribe kunaniziki kwari nta mafaranga igura, gukora kunzogera. Niba ukunda ibiganiro byacu kanabyishimira, ugakora like, ugakora share. Guys, kora subscribe, ukore like, ukore share, wandike muri comment inyunganizi igitekerezo cyawe, ibyo twahindura. Guys, murabona ko twatangiye akazi. Ahangaha ikintu urakora as usual, uraza ukirike hano kuri leta. Hano baba bari kukubaza ngo niba waba joininga kuri Telegram yabo. Nabyo ubishaka wahita ukora hano kuri yes, waba utabishaka ugakora hano kuri leta. Nyuma tugakora kuri leta. Guys, wowe iyi VPN iraza kukuryohera. Guys, uraza hano urashyiramo USA, ukimara kuyestara muri telefone yawe urayikandaho uyifungure. Numara kuyifungura, hari ibindi ntabwo urasanga ukiyifungura, kuko ngewe narindi kuyikoresha ndi kuyikoreraho trial. Ukiyifungura ntabwo urasangaho ino USA, ukiyifungura ntabwo uri busange hino USA. Wowe uraza kuyihindura, ukiyifungura uraza gusangamo akantu ka best performance. Akangaka ni kuraza gusangamo akariya. Akangaka ushobora no kuyifungura usangamo ino USA, nta kibazo, urabura umunyamahirwe. Nutayisangamo as usual, nutayisangamo urayikirikaho, urakirika kuri USA, ijyemo ahangaha. Nimara kujyamo uraza hano harimo akadarapo k'u Rwanda. Ahangaha ndakeka nta muntu utari kuhabona. Hano harimo akadarapo k'u Rwanda. Guys, hano harimo akadarapo k'u Rwanda, ndakeka nta muntu utari kuhabona. Ahangaha niturangiza turahakirika. Guys, murabona ko dufite option nyinshi. Hari n'iziri hejuru. Wowe ikintu uraza gukora, uraza gukanda hano handitse
Airtel Tigo free 3 hariya hantu ha gatatu. Hari n'ahandi urabona ko nahangaha guys, nahangaha dushaka niho turakirika, murabona ko tunamanuye hari n'ibindi byinshi. Urumva wowe ntabwo ari biri uri busangemo, murabona ko tumanuye hari byinshi, hari ibintu byinshi. Wowe ikintu urakora ushobora ugifungura ugasangamo aka kantu cyangwa se kano guys. Ibi ngibi ntacyo bimaze, wowe urascrollinga, uzamure rwose pe, wihangane uzamure. Urabona ko twageze aha hantu hano. Murabona MTN, wowe ufite MTN uze gutrayinga kano kantu ka mbere, unyandikire muri comment umbwire niba byakunze. Tukagira tena MTN free na kariya nako kagerageze wowe ufite MTN. Tukagira izingizi urakirika kuri kano ka gatatu. Rero guys, ni kano ndi kuvuga, akangaka kano ni kurakirikaho. Wowe wa connectse network zawe kuri Airtel Tigo, wowe wazifungure kuri Airtel Tigo guys, uraza gukirika kuri kano, akangaka ni kuraza gukirikaho. Numara kugakirikaho utegereze guys. Murabona ko ino VPN yacu twayongera n'igihe, murakibona hariya. Guys, murabona ko iyi VPN yacu twayongera na time, amasaha 6 tukayongeraho rwose, amasaha 6 twayongeraho guys. Wowe urareba iyi video kugeza ku iherezo, uraba ufite ubushobozi bwo kwikururira megabyte ziri unlimited. Ino VPN ni unlimited kuko murabona ko twakongeraho amasaha 6. Aya masaha 6 bayaguhereza iyo urebye ads. Izo ads ni za video zamamaza, ntikamara amasegonda 30, ntabwo kayarangiza. Ni 15, yaba meshi ni 30, ntabwo kayarenza. Iyo niyo maximum. Hari naho usanga ukarebeye amasegonda 5 bagahita bagukubita amasaha 6 ukiryohera guys. Wowe utarakora subscribe wacitswe ibintu byinshi. Ubu tugiye guconnecta VPN yacu, rero nta handi guys, turaza gukirika hano guys. Ahangaha nizere ko muri aka kaziga tugiye gukanda kuri iri buto, tugiye gukirikamo, tugiye gukanda kuri rino buto guys. Ndizera neza ko ari nta muntu utaribonye. Wowe wakurikiye iyi video ufite ubushobozi bwo kwirebera ino VPN iri gukora neza. Twagiye guys, tugiye guswitchinga. Tukimara gukora biriya byose tugiye guswitchinga VPN yacu. VPN turayiswitchinga. Urabona ko hari connecting. Tutegereze gatoya, tutegereze guys, let us wait a moment. Dutegereze, no kuvuga ngo guys, ukuntu ibintu hano biba bigomba kumera, urihangana ugategereza. Iyo bitinze uragenda ugafungura, ukongera ugafungura zira network, cyangwa se ukazifunga ukongera ukazifungura guys. Iyo bitinze gutya uraza ugasubira inyuma. Murabona ko biri kudutindira cyane. Uraza ugasubira inyuma. Izi network wowe ukoresha 4G, iyi VPN ni umurabyo, na 3G wowe upfa kuba ufite phone y'umurabyo, uraje ubirebe rwose. Gakoze disconnect, kikoreye disconnect. Reka twongere tugaconnecting kama kawaida, turakirika hano muno hagati. Reka twongere tugaconnecting. Gakoze disconnect. Reka tugaconnecting, twongere
nibyanga turajya guswicinga ziriya network twongere turebe ko ikora. Guys, wowe biraza guhita byirukanga, ndabizi neza cyane. Reka tujye guswicinga network twongere tugirute, twongere tuzifungure, twongere dufungure network zacu. Twongere dufungure network zacu turebe ko biza gukunda. Ni ukuvuga ngo ikintu turi buze gukora, reka tubanze tuyikorere disconnect. Nitumara kuyikorera disconnect, tuze dufunge network, twongere tuzifungure. Tumara kongera kuzifungura, guys, dutegereze network zacu zize. Urabona ko ntabwo zari zaza. Guys, wowe biraza guhita bikunda, biraza guhita bikunda. Cyo mugomba gukora ni ugutegereza. Aha, zagarutse, murabibona. Noneho tugiye guhita twongera duswitchinge hano, twongere duconnectinge, Aha guys, murabona ko VPN yacu izute, VPN yacu irakoze. Murabona iyi mibare igitangira gutera, iyi mibare iraba yabaye connected. Murabibona hano rero ikintu bahita bakubwira, bahita bakubwira ngo reba watch ad to get 1 hour. Yego, ahangaha ni ukuvuga ngo urareba ad niba ushaka ko bakongeza indi saha imwe. Aka kantu nako uraza kugafungura nubishaka, nutabishaka urahita ukanda kuri buto yo gusubira inyuma. Guys, tugiye kujya kuri YouTube noneho, tugiye kujya kuri YouTube. Murabona ko MB zacu ziri kugirute, ziri gukora. MB zacu ziri gukora, MB zacu ziri gukora. VPN yacu yabaye iki? Yabaye connected. Murabibona neza rwose, murabibona neza, murabibona rwose. Murabona ko guys, murabona ko hano time nayo iri kugirute, time nayo iri kugenda. Murabibona neza. Iyo ushaka ko wongeraho amasaha 6 uraza ugakirika ahangaha kuri add 6 hours. Aha, noneho tugiye kujya he? Tugiye kujya kuri YouTube. Tugiye kujya kuri YouTube. YouTube mwese ndakeka ko nta muntu uyikoresha ku buntu. Ngiye kuri Facebook mwavuga ngo Facebook ni ubuntu. Reka tujye kuri ino YouTube yacu, tuyikirikeho. Wowe utarakora subscribe waracitswe. Reka nongere ngubwire ngo waracitswe. Dutegereze YouTube yacu murebe ko batagiye kutwatsa. Wowe none se izi si video? Izi ni video rwose, kandi naberetse ko kuri Airtel nta MB mfite. Dore ngizi video guys, dore ngizi video. Ngewe mbaho utuntu tw'ubwenge, singizi video guys. Dore ngizi video guys, dore ngizi video, dore ngizi video guys, dore ngizi video guys, dore ngizi rwose. Kandi naberetse ko nta MB rwose nari mfite kuri Airtel. Dore ngizi video, singizi video si. Wowe iraza kunyaruka, uraza kunshimira muri comment. Ndabizi neza uraza kunshimira muri comment. Dore ngizi video. Nimushaka mumbwire namfungure video imwe murebe ko idakora. Dore ngiyi video.
reka nyikirikeho murebe ko itari gukora iri no kuguruka ahubwo kuri WhatsApp irakora. Murabona ko video yacu iri gukinika, ntimubireba sina.